Uthman Mugisa chairperson w'entebe ya katana haba district ya Hoima nashobora nagira ngo iteka tine kirhwerera abantu bitangete abantu bitu ba Hoima district bakayemo bunyamuno kila muno mu local content but considering it mu local content bayitu specifically a few categories gamba nka non-skilled labor abakuchumba abakusimura abakwata ubendera semi-skilled labor abakuvuga emotoka abakuweldinga steel benders baitu abuze bukyali mu skilled labor nga bana baitu tibakaba considering kurungi. Mugisa nagira ngo bahandikiriza company ezirukora umashita ezitari zimwe na zimwe urebeka ngo bakwatanisa n'abantu babutosha umicangeti ngo konka companies zikanga kucyurikiza. On several occasions wikirire companies zino ntuzisaba a corporate social responsibility kurangu ola tajja kufuna omulimo mu mafuta iwagya ganyulwamu ata amafuta agaganyulwamu kuraba kampuni nekola bino ebya corporate social responsibility urama kampuni yagani gatwereza boreholes abantu bafuna amaizi no kampuni eziri nizitwa amafuta geteka mu grader nizirimo bugudo bono baitu kampuni za mafuta tukafunire corporate social responsibility yona muringo ngogumwe Matia Kajura chairperson which bina chebe butegetsi za Uganda People's Congress UPC umutanga cha Bunyoro nagira ngo n'abantu abeine empapura eziri kubasa kutunga emirimo mu companies tabarukwabwa mirimo adena amafuta kiberekizi na kibere mudira kiremere kuwa abantu baitu tumazine emyaka nyingi ntulamentinga abantu complaininga ngo abantu baitu balekerwa heru mu kutunga emirimo na requirements zo muntu kutunga umurimo ifuka basajja bagenda baziteka haiguru muno umuntu waitu wahansa takusobola kumitinga those requirements kiri intended kugenda out of grant employment space. Ati unkuko yahanangiriza abantu becanga cya Bunyoro ukozesa obwire bw'akaruru buturiye ntuzamu okushabitendekero erya Bunyoro kiteka hakudemandinga university nango tugenda kutunga chance ngo mukuru abakuru bajya kuba nibenda kwesimba aba president boyihanga bona bajya kuba mu Hoima hano bajya kuba mu Bunyoro ibasaba oburu nayo tukose opportunity eno kubagamba kwetaga ebyaitu kwetaga ebya Bunyoro this time byo kubanja mubanja tibiri byo kusaba kwa tusabire emyaka 40 biremere kuyija ndobukira bikiri kityo Amran Tumusime yumjecera omwembezi w'ihanga mu district ya Kikube hamwe na Susan Kabasindi urukansa rukusitama harikiko rwebembera district ya Kikube ababuhimba town council abashobora bagira ngo harwe minyeto y'inivhandiko birkwetengesa tugire mu za company z'amashita ukorwa mu district niyem koragana yetu ka district na company z'amafuta mafuta ebere nungi muno atisi naito kubaliza wiri muno kutoka nkakine na mutano kiraho 10 abantu abaherita kali yabo bamazina kusasura sente zabo tyanka Kikubure tugoboreremo tufuniremo engudo abana batu bafunire emirimo kandi bantu bangi bali bakusakula ibintu amafuta nikyo nagambira abantu bona bakale betekaneze ibyo bikiri aho Amran Tumusime yagamba naho buremezi bw'imihondano y'amataka iri umutanga nico cemwe kusima muno Dr. Sama Yanja minister ya mataka atuyambire muno Kabunyoro hano kuwanisa ikiba mataka asomeseza abantu ya mataka nitukoragana kurungi tusokisaza mu ibyapa abantu bamba atungira umuhanda teterekirire biriho amataka gabantu kandi abantu basagarurwa amataka gabo makoraga gasha kwa garda saba aba Sky TV ya Genshonga Butange cya Bunyoro.